Onde seneta wa Meru Kathuri Murungi erigiri gukinya mbungene ya kaunti ya Meru ntuku ya rojo kurita ugambi bwawe bwegie witi na mbere bwa kaunti ya Meru atongeria mwanya mono bage siasa ni bachumiritie gutariria werigiro bwao kumania na rware rwa ntuku ya rojo. Bishop Edward Buria ni arombete Kathuri gutigira ni akumurika mantu jegie utongeria bwa kaunti ya Meru na bwa amemba bage kundi kia New Dawn bakimuromba kwariria mbunge uria ethiritwe ikiagirwa gitio ni obisi ya ngavana. Seneta Kathuri erigiri kwariria MCA mbungene umathaine jatha inyanya ruri rwaria rwawe rwa mbere mbungene ukuma kuthurwa ta seneta wa Meru. Muthuri ni agutwambiriria cio na riboti iji. Yani nkagwatia TV yakwa kureo muno ntikwenda kurukirwo ikantu kinya kamwe nontu nkethwa nkari nthuguru na scorecard kenda mwikira kana mutaura na kena ikinya nto a kuthiria rwaria ruria tumbe kuuria biuria binene bira bikaumba tuma kaunti yetu Meru. Baba ni bomba tongere na kaunti Meru bakiwa mdonya ruju kagita kara seneta Meru erigeri witantu million na kaunti assembly ya Meru baketha ba meterete indamna bubu kwina manto jara konda kwithwa kiariria na untu bwa mbere ni manto jegie budget ire kuonekana ina nkuchanio na ndia 2024 2025 ire monkana ndi kwina issues including kwithenya control ombite kwithira kiandika baruga then inkuthugania senator komba kwithe inywa kigera migambo ewe kulingana na budget ije na kiuga direction ira yomba go take na remende ira yomba kuthithirwa kenda gutwika mwana inchi akomba kwithira kiona resources kenda chumba kwithira ikimutethia mama na arandikire control of budget ataandikira senate ni ontonia thithagia oversight ataandikira senate na assembly ni akurukagia sheria weja senatary ni ari kwarungami irotarerwa milioni 15 tia mama tia governor kana ni milioni 45 iria chikareta maendeleo ja maingi tia MCAs itukona kuigo tuigwe mbechi chikuma kiri exchequer kambechi kuma kiri kikabukira kinene na teringithitie contractors betu Meru na teringithitie ana betu baraba kuma kiri national polytechnics bomba kuambiria biashara bomba kuethirwa pengine as we speak right now kinyerete kwaria mantu ja go create to gweta employment ibombete guchia andika bongwa nontu bokwethirwa mbechi chikuthiuruka i nene kaunti Meru mbajairi ni mantu jegia atongere ne kaunti Meru kuthobe kuchenia ontu bara poete rugo batwe natwe ne siasa chiantu personal politics angangania naratangire angangania naraugire uju unge kurungo kwera unge mbebera nkarire au nditagari monkona jaka utongere botu burakare jaringi twakura kira chiari ngania onkunya ngania onditheria bo angangutaura giki what kind of politics is this endera tu birukutha tukitara thai narua tukaigwa amwe na jau jari amwe na antu jau kwankigweta ja county ingi itukwareria mantu ja Meru county nego create hospitali level 6 kiani gaki Noru stadium ikiraire international kenda michetho ijite uchethwa ethirwa bautu tukagairwa teams imwe kuja guchethera Kinoru stadium na mantu kwithira kariria training relationship ire ogatigati ne kangavana na wena senator u na MPs ngavana na MCAs ngavana na MP na Kilaji ngavana na Njuri ngavana na the media ngavana na the public nkuduganywa kwithira akigweta gweta ontubu ulabwithite bukarakari mutaratara jwa ngataniro jura jo kuthithwa ni akuru banjuri ncheke amwe na tongeria ba makanisa Mheshimiwa Kathuri Murungi roju itwirigite ja Meru otwira kwethira no kugwata mbaru mutaratara jojo na bajatatu ni urambechelele kaunti Meru chithito chitumika na mirandi rembete kwithwa ikinya ja report ira ithirite ikionanagia mantu ya ukura kwa mbecha ndene ya Meru county ira itawa auditor general's report ira inakura kwa mbecha nkuruki 1 billion shillings ni mwabira tukwithira aya kiarĩria kwina control on budget report ira ikionania absorption kana uria budget ure tumirikite na ala mbeca itiromba gutumirika na ala bandu chiri account-ine chieterete gutumirwa kana ala chuba kuthira account-ine iriguta tena watho kana manto yau ndene manto yegi utumiri bwa mbere MCA batano bakuma region yegembe bara bandikire seneti baruga ati ndene miaka iri batona maendeleo ni mikakati iriku ekite gukurukira senate kuhakikisha
mbeca iria ciaete allocated miaka ere budget financial years ya miaka ere MCA baba na kariba wondiji bakona maendeleo jara budgetine interest atinya kubange nguwa bai kiriga yani kuba bakombire kuthugania mantu ya 2027 ntunkuria nkoria hii tugeta u eke ya kwethro miaka 5 yonka tutuke tukumba kuona kira tukumba kuwa tuga this is kintu kira gigutania na elections chia 20 ichira kuruke 2020 na bajana ni Senator Meru Kadhuri Murungi ethwa akiarire muno mantu ya county assembly kagita kada kuthithia mawatho jati kuthingatirwa ni untu buri kububiri kuthabithirika assembly ya kuruki for a bill we wigete gakara kwa governor na gakuruki nyantuko chia eti saini monke ka sheria without signing statement chia 20 from the executive kana motion tijwa kurukio from the assembly still kwa tukaiti komba kwa implemented kulingana na metaratara irereo nere ikiti kukurukwa na assembly ge sheria so issues hiji jakonanya then igukalite jakas assembly tena powers igwite kurukia mantu ya traffic marshals na a very good report kurukia mutaratara yo ye deputy governor na mantu ya litingo gende eneo bisi yawe ikiye the report by the committees of JLAC and labor committees respectively, lakini ukenda those reports itekwa executed, itekwa honored by the side of the governor. Indi amna bumbisho mburia au gaboja kanisa ibaye kanyaga kanene kautigirati bangabe bongwa urabaketia mantu jege kanisa. I think nikira mpumba kuromba akiaria ni kanisa nitigirwe mantu ya kanisa batu tunai tugweta credible forums ira chumba gutuma kanisa inyekera kuthira kuna kanisa ijeri ithatu china ukora ekathwa tutwingwe tukumba guchithithiria ri tukuga kuchivet twingwa na tukumba kura thirikari kanisa eji kinyethira bukuona bubu na bura bungi takethuki otherwise mantu ja blanket kanisa yaka wekirwa blanket no ntubwa antubairi batatu barabari na kutumira gutebui etebui Othori Muriuki, Woro TV, Mutiro Jokangangi.